Abasoren for HIV AIDS yare kesia ha nipa bebre adwen nema yomonkwa moano ya na mo yemre nsenti no ema yare ahodo adwem bia no etimi ha odasani ad mpanyifo nhwe mo de aba ene se dakro bia no nipa bese dunum 50 ana omunya yare bi e wo Ghana mem ha nso nigesem aba ene se kantanka emulatible supplement so does ninya bia e bono matimi nitimi gina brani we ensema Dr. Hene Kwabena Safo general manager KHPRC or the two jawene front from Jumedian so yare baako a ekire the power of your immune system HIV HIV AIDS and go say immune human immune exactly sa yare ne yare a suppressive immunity na say a suppressive immunity a yare bia etumi yo the friend opportunistic infections yare bia twemebo bi exactly yare bia inti mesisubium how serious is immune system I say ubusti so ufa obi a wenya HIV a kwanya se ni immune system no ekofom ana suppressed da ni senhwe ne dey ni say yare bia etumi echiw from infections eba kidney problems eba brain problems liver eba cancer yare bia etumi nya because yare bia because yare ade anka eboa ma utumi kutia yare wani na aye immune system na nyame asheda abo and the first immune barrier ohu onipa duemu skin. The skin is part of the immune exactly honam no eka immune system no ti ebo ho ban free yare ahodo be brain the moment yare bi be chiwa ebe suppress na ebe kwetia sa nkwamwa no afei na yare bia aba we na kire how important is say abribia ufa ihabandru na ihandru a ebeboa na apija immune system no mu